Dobrodošli u podcastu Balkan Express koji je namijenjen promociji međukulturnog dijaloga na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Producent podcasta Balkan Express je Zavod Burja uz pomoć javnog sklada Republike Slovenije za kulturu. A radili ste i dizajn za plakat i za Dolly Bell, tako? Radio sam za bicikliste Puriši Đorđeviću, radio sam za Neretvu, radio sam plakat za Dolly Bell Kusturic, taj prvi plakat, drugi je radio Bačanović. Onda sam radio plakat za neki film, bosansko-hercegovački film u Holandiji, tako neki plakat bio. I šta sam još radio? Radio sam Moju stranu svijeta za Vlatka Filipovića, tad sam prvi puta koristio fluorescentne boje. A to ima, i prvi sam koristio fosforne boje. Slika koja je sad u Banja Luci u muzeju, to su romantičari, to su neki muškarci koji sjede i jednom muškarcu u krilu je sijamska mačka. I onda sam ja tom fosfornom bojom mački naslikao oči. I onda kad se ugasi svjetlo u galeriju, mačka svijetle oči. I onda su ovi u kolegiju bila izložba, oni ugasili svjetlo, ovi mačka i prepali se. Međutim, to sad niko ne zna. Zake viceve, inače sam ja radio te viceve. Pa mi smo bili, onda je bilo, mi smo bili puno slobodniji nego što su danas ljudi. I kad pogledate filmove iz onog perioda i današnje filmove, onda filmovi su neuporedivo slobodniji i inače i slikarstvo i sve je bilo puno slobodnije nego sada. Sad ti imaš događaje, međutim, oni nisu tako slobodni. Zašto? Jer ih ima koliko hoćeš. Mm-hmm. Recimo, kad se Gotovac, recimo, svukao pa hodao go po Zagrebu, onda je to bio, međutim i on nije bio originalan, jer se to počelo prije njega na fudbalskim terenima dešavati. Iz protesta se neko svuče go pa trči fudbalskim terenom. Onda je on to napravio kao performans. A danas je to normalno. Da. Ja. Tako da je tu nešto što je onda bilo avangarda, sad više nije, sad je dosadno. Meni je već dojadio taj krst od Maljevića, razumiješ. Mislim, to je bilo onda suprematizam, suprematizam. Mislim, mijenjaju se odnose i ono što je kod nas bilo sad više. I onda je meni to čudno, a mom ocu je bilo čudno koji je plesao Charleston kad sam ja plesao rock'n'roll i prevrtao djevojke preko glave. Ja. Gdje ste plesali Charleston? Charleston sam isto plesao. Rock sam 56. smo plesali rock. Nada Ovčina, ona se poslije udala za Nazara, Giannija Nazara, onog pjevača talijanskog poznatog, a inače je bila promovirala je njegov, kako se to kaže, predstavljala ga Enrika Maciasa. A inače i prodala perijare Lelouchu, koji je dobio nagradu u Cannesu, onda je ona to bila posrednik pri prodaji Lelouchu tog filma. Ona je poznata bila, recimo, trubadure u Parizu, da pjevaju tamo gdje su pjevali Tereza Kesovija i to. Ona je bila poznati, sad se... A gdje se je plesalo? Mi smo plesali u Slogi. U Slogi, onda Sloga. Sloga. Onda se to zvao, Sloga je stari naziv, ali smo ga mi koristili Sloga. I tamo se plesao. I tamo se plesao rock, pjevao je neki Reuf. I u stvari mi smo plesali rock na Gomačeni, kad sveci marširaju se zvala pjesma. Šta je bilo? Onda su snimali 56. su snimali u Tučepima film Gubijah. I bio je Jean Gabin, Felix Martin, Gia Scala, Kerima. I između toga Gia Scala i Felix Martin su plesali u Tučepima na terasi rock'n'roll. Tad sam ja prvi puta vidio.
i ova od Dina Rutić, od Jože Rutića kćerka koja je poslije bila glumica, ona isto to gledala, ona je isto ljetovala u Podgori i mi smo išli u hotel Jadran na ples, jer je to najveća terasa plesna bila u Jugoslaviji. To je ovako 150 metara terasa ogromna. I imali su odličnu živu muziku uvijek. I mi smo onda tamo plesali i ja sam onda naučio taj rock and roll, onda plesao u Podgori sa jednom djevojkom iz Beograda i onda su mi i prevrtao ja preko glave kako se to ide i s noge na nogu, jel? I onda neko poslao pismo ocu i zato sam ja mislio da se ja opijam i da tamo lupujem i onda mi napisao ako se tako ponašaš vrati se u Tuzlu. Otac napisao pismo. Napisao pismo. Međutim, šta je bilo? Onda sam ja došao u Sarajevo, onda smo došli u Sarajevo. Poslije toga, u stvari 56. to je bilo odmah to. Onda sa Nada ona je bila ovako dosta, kako se kaže, volila tako neke stvari, neke novine. I onda smo mi to probali. Ona je bila relativno lagana, tako da se je moglo dizati. Ona je bila je sportski tip. I onda smo mi plesali u Slogi. Prvi smo plesali rock and roll. A taj Reuf je pjevao i poslije je pjevao Slobo Grubačić, ono kad je bio Talijan popularan, Conventi Quattro Mila Baci. To isto bio rock otprilike. Inače, rock and roll je bio poznat. Recimo, kad sam ja došao u Zagreb iz Sarajeva, mi smo u Sarajevu plesali na veliko rock and roll. U Zagrebu niko nije plesao rock and roll. Oni su plesali tango. Onda su oni počeli... A nije tad još bilo u Zagrebu, jel? Nije. Ja sam išao u studentski centar. U Zagrebu sam počeo prvi puta ča-ča-ča. I to mi nije išlo. A onaj ča-ča-ča mi nije. Nisam nikako mogu 2-2-1, nešto. To vam nije išlo, ča-ča-ča? Nije mi išlo to. A moja djevojka, ona je super pjeva to. A vašu ženu ste upoznali na snimanju? Na snimanju. U stvari, ja sam je upoznao kad sam gledao Čudnu djevojku. I šta je bilo? Kad smo mi išli smo Kosovac reditelj i ja smo išli u Ljubljanu. I bile su 3 varijante nekih glumica i mi smo došli u Viva film i tamo je bilo fotos Špelin. I ja sam pitam ga, pa što ne biš ti Špelu pitao da ti igra jednu, to je jedna od glavnih uz Jane Birkin i to je bila de facto treća glavna uloga. I kaže, neće ona pristati, pa kaže, ništa te ne košta da pitaš. I on pitao, tamo postavio, u stvari napisao je. I onda je ona pristala, došla i onda smo se upoznali. I kako ste došli u Sloveniju? Mi smo u Sloveniji, Špela je gradila kuću u Istri. Uh-huh. I onda smo mi došli u Sloveniji de facto da završavamo kuću, trebali smo poditi to. Jel? I onda smo došli u Ljubljanu i onda su oni proglasili samostalnost. Bilo je 12 dana onog rata. Ja kažem, idemo dole u Istru, tamo neće biti rata. Kaže, zašto neće biti rata? Pa tamo je zona A, zona B. Kad bi bio rat, odmah bi Italijani ušli. Jel? To je moja logika bila. I onda smo mi otišli dole u Istru, postavili parket na brzaka. Parket se digao, jer je bila vlažna pod... I onda smo se vratili u Ljubljanu i onda su zatvorili put kod Bosanskog Broda i onda sam ja iz Sarajeva, nešto mi je s kombijem doneo neke stvari, one osnovne stvari, između ostalog i kameru u Ljubljanu i onda smo ostali u Ljubljani, nismo išli u Sarajevo. Ja sam, Špela imala roditelje žive još u Sloveniji, sin je znao slovenački, imali smo kuću koju smo prije toga izgradili u Ljubljani, a ja nisam u Sarajevu, sestra je jedino bila, dole u Sarajevu, tako da nisam imao, u stvari Špela nije htjela da se vrati tada. I onda smo mi ostali, onda su oni bili Slovenci, Špela i moj sin, jer se Ivijan rodio u Sloveniji,
a ja nisam bio Slovenac, izgleda da su me neki stavili u one, kako se kaže, otpisane. U izbrisane. U izbrisane. I tako da ja nisam 5 godina sam imao status izbjeglice. Aha, a sada imate? Nemam sad imam status stalni boravak. A nemate državljanstvo? Ne, nemam državljanstvo. A imate sina i ženu? Imam ja sina i ženu Slovenku, međutim onda kad mi nisu htjeli dati 5 godina, onda poslije ja nisam htjela. A ne, uzeo sam ja, pošto sam rođen u Osijeku, mati mi je Dalmatinka, jel? Onda sam ja u Osijeku uzeo putovnicu. Uzeo sam dokumente Hrvatske i onda sam koristio te, recimo, za putovanje, jer kao izbjeglica ne možeš nigdje. Mm-hmm. Ali mi je, recimo, propalo nekih stvari, recimo, desilo se da su slike iz Amerike, iz galerije otišle u Norvešku, galerista otišao u ludnicu. Aha. I otišle slike na aukciju. Ja nisam mogao intervenirati zato što nisam imao državu. I tako mi je propalo oko 200.000 eura. Ali dobro, šta ću, bolje da je propalo nego da sam ja propao. To je odličan zaključak. Ja, šta možete? Uvijek postoji plus i minus. Da. Tamo sam ogromno zarađivao, recimo, jel? Zaradio sam jednu, možda 2 kuće u Norveškoj, a onda mi je pola kuće propalo na kraju, ali nije ove što sam zaradio, nego onu zamišljenu. Možete li možda reći nešto o vremenu Sarajevske olimpijade i kako je došlo do toga da ste radili plakate? Šta je bilo, kad je olimpijada bila, onda su prvi puta uveli art direktor pojam. Aha, prije toga... I Kolobarić je bio art direktor, pošto je on onda bio profesor na akademiji i bio je jedan od poznatijih dizajnera u BiH i onda je on bio art direktor. I onda su oni sastavili ljudi koji će napraviti plakate i podijelili su, mislim, Jovandić Radmila je radila 2, Unković je radio 2 i ja sam radio 2 plakata. Još je neko trebao, ne znam, ne mogu se sad sjetiti. Jer niste vi radili? Ne, 2 plakata, to je bio početak. Aha, to je prva. I onda ja sam napravio 2 plakata kao predlog. To nije bilo završeno. Onda sam ja otišao u Pariz, jer je onda Bosna prvi puta dobila svoj termin u Cité International des Arts. Mm-hmm. Jel to se svaka republika je platila novac da bi se otvorio taj atelje, otvoreni atelje u Cité International des Arts i između ostalog ja sam bio prvi koji sam iz Jugoslavije bio u tom, i to je bilo 2 mjeseca, jel? U Parizu. Tamo sam upoznao tog Jarla Rosalanda koji je poslije radio diplomu za Nobelovu nagradu. I on mi je našao tog galeristu u Norveškoj da bi poslije otišao. A ja sam prije toga našao jednu Dartea Speyer, američku galeriju u Parizu, da bi ja imao samostalnu. Onda sam otišao u Oslo prvo i tamo kompletnu izložbu prodao prije otvaranja. I onda normalno nisam mogao u Parizu, onda sam se povukao kohinja. A dobro, zato što sam tako dobro išlo u Oslo. I onda recimo, onda su mene zovu u Parizu, kaže, vrati se u Sarajevo da završiš plakate. Šta je bilo? Glavni Takač, Artur Takač, on je bio glavni iz Olimpijskog komiteta i on je zaključio da ja treba svi 8 da radim. Aha, on je zaključio to i onda sam ja rekao, prvo moram završiti ovo u Parizu, čuj sad, ja imam tamo izložbe, ono su zbog plakata da se vraćam zbog 6 plakata, jel? I onda sam ja završio to, vratio se u Sarajevo i za nedjelju dana napravio onih 6 drugih plakata i morao sam napraviti po uzoru na one 2 koja sam predložio, jer su oni već odštampali. Aha. Ja, tako da sam morao isti stil, a ja sam već mislio da bi to nekako drugačije radio. Uglavnom sam ja te završio plakate i onda je to otišlo u štampu.
onda je recimo Coca-Cola tražila da ona koristi plakat, onda su oni iz Olimpijskog napisali njima odgovor, kaže, a šta će vam? Pa kažem ja, budala, ako imaš Coca-Colu da ti plakatira, imaš džabe plakatiranje. Pola svijeta, jel? Nema grada gdje nema Coca-Cola. Da. Jel? I onda to je bila prva varijanta, a druga varijanta je jedan iz Švajcarske mi nudio 600.000 švajcarskih franaka za skijaša. Aha, da bi on pravio skijaša. Bedževe sa vašim sa mog plakata, jel? De facto crtež je bio moj, a ovaj dole je bio od Kolobarića, radio ga je Bačanović i Kostović. Taj logotip, jel? Onaj znak. Da. I ima olimpijski znak koji je de facto vlasništvo olimpijade, jel? A moje crtež onaj bio. I sad ja sam taj crtež mogao dati njemu. Ja to odem u olimpijski, ma kaže nema smisla da komercijaliziramo sad. Kažem ja, vama 300.000, meni 300.000. Pa jo. Pa Nisu bili za. Tako, onda sam ja pošto sam ja prodao, dobio honorar po ondašnjem limitu udruženja koji sam ja sam postavio kao predsjednik udruženja. A to je bilo 2.000 maraka po plakatu. To sam dobio, onda mi nešto bilo to malo, pa sam onda, recimo, kao Borota kaže, ja sam zaradio na tebi, kažem kako, uzmem tvojih 100 plakata, odem u Ameriku, kaže, u prvu knjižaru i po $100 im prodam plakat. Sad je, recimo, plakat u Americi $627 u nekim tim nepotpisani i to taj visoko tiražni, dok recimo u Sarajevu ga neko prodaje po 60 maraka. Sad se postavlja pitanje, je li ovo što u Sarajevu prodaju neko sad naknadno odštampo, ono što se kaže ispod žita? Mm-hmm. Ko to zna? Ne možeš to... Danas se to ne... Danas autorska prava više nemaju nikakvu logiku. Recimo, ja sam moj fotos koji sam ja naradio za Ismetu za monografiju, Dragan Stefanović je pravio omot, ovu knjigu, prelom, i recimo taj crtež sad svi koriste, taj foto svi koriste i sad recimo tamo neka firma koja ga koristi, novine, stave preko njega štambilj svoj, a moj crtež. A mene niko ni ne pita, niti stave da ne moj crtež, nego moj fotos, recimo. I ne potpišu. Ne potpišu, nema to. Ali to su mi rekli, recimo šta ja znam, Sidran je rekao, pričao kako mu izdaju knjigu, on nema pojma da smo izdali knjigu. Samo ponovo štampaju. Oštampaju ponovo i ti sad nemaš pojma. Recimo, šta ja znam, ja imam knjige, izdao sam recimo 3 knjige sam izdao. I recimo, meni kažu nije se ništa prodalo, onda ja odem na internet World Cut, kaže 5 izdanja. Kako 5 izdanja ako se nije ništa prodalo? Ne dam više knjige, nego imam svoj sistem. Ja oprintam, recimo u Sarajevu, oprintam nekoliko komada. Jedno 50 komada, oprintam, 30 poklonim na otvaranju. U stvari napravim ovu tombulu. Svako ko uđe na promociju, dobije broj i ja na kraju iz šešira izvadim i svakome knjigu koga zapalo. I to mi je sve, a ovo nešto ostavim sebi da imam dokumentaciju da sam literata. Mm-hmm. Čime se bavite u svojim literarnim dijelima? Pa ovako, prvo napisao sam prvi erotski roman. To se slaže uz likovnu to je bilo negdje 2005. To je bio Ring. I taj je recimo bio izdan i bio je recimo u ovoj biblioteci Derviš Sušić u Tuzli jedan mjesec. Da ne lažem, jedan mjesec je bio 3. na čitanju. Bio je prvi neki Arnautović, onda Nikolaidis. I ja sam bio 3. I to je već super. I to su čitali i neki su kupovali čak to moglo se i kupiti tu i tamo.
taj Ring. Onda sam izdao poslije toga Crvenkapicu. Crvenkapica je, tu sam imao, recimo, ja sam stavio da nema naslovnica, ne bijel papir. Onda mi nisu htjeli dati ISBN. Kaže, nemate naslovnicu. Kaže, imam naslovnicu. Pa nema ništa, kaže, bijela. Kaže, ona je tabula raza i ako je tabula raza, ne može ništa pisati na naslovnici. I onda to mi je bio, i onda sam unutra imao ono što govori Crvenkapica je crvenom bojom, a svi ostali su crnom bojom. Mm-hmm. To mi je ovako bio. I to je oštampano. To sam dao Jergoviću da pročita, onda je on rekao da je to njemu odlično, ali da se neće svima dopasti. A onda sam napravio film Crvenkapicu. I to je bilo u Muzeju savremene umjetnosti u Beogradu, neki MUSB bioskop bio sa recimo, od naših su bili Karpo Godina, Žilnik, Trbuljak i ja, a inače su bili Maja Deren, šta ja znam, Bunjuel, Vorkapić i Leže, čini mi se. Tako da sam svjetski bio poznat taj film i navodno su gledao kamerman iz Posljednjeg tanga u Parizu, Storaro, kako se mu zove, njemu se jako dopao film. I onda su gledali neki Šveđani i onda su mi nešto nudili da bi oni Crvenkapicu kao knjigu preveli na švedskog, međutim niti sam ja nešto očito kad ti nešto ponude treba to dalje raditi, a meni se to ne da. Zato, tako kao što se niste htjeli upisati. Moja logika je ovako, snimiš film, promocija mene, pošto ja sve sam radim, košta više nego snimiti film. Moja logika je bolje snimiti drugi film nego promoviraj onaj što si napravio. A valjda jednom možda nekoga to i zanima. Imao sam recimo taj svoj prvi dugometražni igrani film, mi je Jasmin Duraković i Depo napravio uslugu, jer ga je uzeo kao da je njegova produkcija. Aha. I onda je on to dao, i onda sam bio na Sarajevo film festivalu i u Tuzlanskom film festivalu, čak navodno po priči Momčilovića, bio je Momčilović, Matanić i glumac iz Beograda. Oni su bili u žiriju i po njihovoj priči sam navodno bio treći. Drugi, iza ovog odbrana i zaštita od Jelčića koji je dobio nagradu. Mm-hmm. Eto. A Crvenkapica je eksperimentalni film. Odakle ljubav prema eksperimentalnom filmu? Šta je bilo s Crvenkapica? Oni su mene, trebala je biti neka izložba u Beogradu u Savremenom muzeju. Jedna moja prijateljica koja je tamo radila me zvala da bi ja izlagao video radove. Mm-hmm. I onda sam ja napravio tu varijantu da su 2 televizora i u jednom se vidi jedna varijanta Crvenkapice koja govori sa nekim svojim partnerom zamišljenim, u stvari čuje se njegov glas, nije zamišljen, vizualno se ne vidi. A drugo mi je kako on nju vidi. Mm-hmm. Jer ono što je zbilja i ono što ja zamišljam je jedno, tu su dvije različite. I onda da bi ja to njima prezentirao, ja sam to stavio kod kuće u taj split format sa 2 ekrana. Da. I onda mi se to dopalo, izložba je propala, jer su Bugari nešto bili kooperanti. Ali je film zaživio. I onda je film, onda sam ja njima, oni su u stvari htjeli da se to da bude u toj MUSB bioskop, i onda su oni to, film je ostao. Tako, to mi je prvi film koji je izašao u javnost, kako se to kaže. Onda sam poslije toga napravio još jedno 5-6 tih kratkih igranih filmova. Dođem u Sarajevo pa sa prijateljicama, recimo, sjednem sa Ninom Knežević i Jasenko Kratović, pa onda mi napravimo neki film. Čak za jedan film je Jasenka napravila scenarij, pa sam po njenom scenariju. Inače, uglavnom je sve moje.
i scenarij, i muzika, i montaža, kamera, režija, pa i ja igram jer mi je to najjeftinije, pošto nemam para. Moje filmove, igrani film, recimo od 2 sata, košta oko 350 eura. Toliko potrošim, jer uglavnom sam snimao u kinoteci, dali su mi onaj prostor kinoteke, pa onda da platim parkiranje, tamo toliko u stvari, jer mi svi rade glumci džabe. Recimo, Uroš Firs mi je radio kao profesionalac, u jednom filmu, u jednu ulogu, ali njega znam još kad je mali bio iz Lovrečice. Tako da smo to prijateljski napravili. Sada ću vas pitati da nam kažete možda koju anegdotu, zato što znam da poznajete, da ste poznavali, odnosno da ste kad ste bili mlađi, poznatog našeg Nobelovca Ivo Andrića. Pa Ivo Andrića sam ja upoznao kad sam bio dijete, kad sam imao jedno 7 godina, 6-7 godina, ne znam tačno. Ili 8, nemam pojma. Otprilike tu. A jeste i Mešu poznavali? Meša je normalno, pa Mešu su istirali iz partije u Beogradu, onda su ga Ismet i Mladen Čaldarević doveli u Sarajevo da ga i onda Meša je uselio u Neboder gdje smo mi stanovali. A šta se radi? Ismet je bio poslije rata, još dok je bio u uniformi, on je bio osnivač Fronta Slobode. Poslije, Fronta Slobode, Fronta. Mm-hmm. Front je bio časopis JNA. Aha. On je bio glavni urednik i direktor, u stvari, osnivač. Časopisa Front. I onda je bio u Beogradu. I onda je se on demobilisao, kako se to kaže. Aha. I onda je u Beogradu kad je bio, je prvo izdanje na Drini Ćupriji bilo i on je radio naslovnicu Ivi Andriću. Mm-hmm. I onda je radio poslije u Sarajevu 2 izdanja u Svjetlosti su bila. Ja recimo 6. a drugi recimo 8. ne znam, 46. 48. u Svjetlosti i opet oba dvije on radio naslovnicu. Onda sam razmišljao, sada recimo ja razmišljam zašto je to bilo. U stvari šta je bilo? I Ismet i Andrić su bili stipendisti Napretka. I po svojoj prilici se po toj logici poznavali. I onda ga je Andrić, tako da je 3 prva izdanja na Drini Ćupriji radio Ismet naslovnice. I tu jednu naslovnicu kad je radio je dolazio u Sarajevo. Mm-hmm. Inače Andrić bio non stop u Sarajevu i u Počitelju recimo dolazio non stop tamo u koloniju. Jandrić je bio njegov, kako se kaže, vođa. On ga je vodao po Bosni. A Andrić nije mogao bez Bosne nikako. On je bio zaljubljen u Sarajevo i obožavao je Sarajevo. I onda je došao jedan put u Neboder i to se ja sjećam. I onda je nešto da vidi naslovnicu prije štampe i dolazio je kod nas, onda su Ismet i on nešto pričali, to sam ja u nekom svom romanu koji je sad još neobjavljen napisao neku varijantu te njihove priče. Šta je bilo i stara je onda išla kupla nije kokoš nego pile. Ispekla pile i onda je donela to. Kad je došao u goste. Kad je došao kod nas u goste na ručak, i onda je ona dala i uzela batak i dala Andriću batak. Onda sam ja zavikao, batak je moj. Jer normalno ja sam navikao da ja uvijek dobijam batak. A mama je dala Andriću batak. I onda mama, pošto je ona bila učiteljica, odmah se dosjetila, kaže, sine, sačekaj, pile ima 2 batka. Biće 2 bataka. Eto, tako, to je moje poznavanje Andrića, a inače ima o Andriću fotograf naš poznati sarajevski, kad je on dobio Nobelovu nagradu, bilo je zabranjeno fotografima da snimaju. On se nekako ugurao u to i onda je bila priča
da je recimo on napravio foto se prvo sebi, a onda je išao u WC, dobio tamo preko prozora fotoaparate drugih fotografa i navodno $100 uz aparat, onda njima i vrati im aparat. To je takva priča bila. Inače on bio u WC. Inače je on bio kad smo se Špela i ja uzimali, kad smo se vjenčali, ja nisam htio da se to znači, znači obično to subotom ili nedjeljom su bila vjenčanja, ja sam to stavio da bude petak. I da samo je, pozvao sam Berbera, Berber mi je bio kum i sestre kuma, jel? I onda nisam htio da se to zna, jel? A Berber je skonto, nisam ja njemu rekao, nego dođe tad u gradsku skupštinu, jel, gdje je bio gdje je park sa onim spomenikom. Preko puta Skenderije, tamo su bila vjenčanja. Tamo su bila vjenčanja. I onda mene pitaju, dobro, imate da vam neko napravi fotografiju. Pa kaže, može, dobro da imamo fotografiju. I došao je on, isti taj fotograf, došao uslikao sutra, sve novine bile, kaže, udali. A isti fotograf koji je tad... Koji je Nobelov Andrića slikao. To je što se tiče Andrića, inače ja sam bio impresioniran jer je on kompletnu Nobelovu nagradu dao u Bosni za biblioteke. A Bosna mu je vratila tako da je samo jedna biblioteka ima njegovo ime. Da. Mislim, ili dvije, a možda u Travniku i čini mi se u Višegradu. Da. Znači, taki smo mi i ima u Sarajevu, kaže, kad je došao Andrić pa hoda čaršijom, pa kaže, Čoro, napiše li se šta? To je recimo jedan od viceva koji je navodno tipično za Sarajevo. Da, tipično. I onda ima druga, kaže, pita čovjeka, kaže, jes čitao na Drini Čuprija, čuj čitao, hodao po njoj. Eto, to su vam vicevi. To sam još mislila malo, pita kako vam je živjeti u Sloveniji kao. Pa meni je dobro u Sloveniji. Ništa, recimo, ja ovdje ne slikam jer nisam mogao graditi atelje pošto nisam državljan. Ja. Da, vi imate atelje u Istri. I onda sam ja sagradio atelje u Istri. Uh-huh. U Istri slikam, u Sloveniji snimam filmove, pišem romane, pravim muziku. To sam zaboravio da kažem. A sad pravite i muziku? Pa u svim mojim filmovima je moja muzika. Je muzika koju ste vi? Aha. Ja komponujem muziku i pjevam i nešto i odsviram. I a na čemu komponujete? Na kojem? Na gitari. Na gitari. Imam ja svoj sistem, pošto sam ja neobrazovan muzički. Ja onda recimo odsviram, nađem akord, onda idem na internet da vidim kako se zove akord. Aha. Onda napišem riječi i onda to me Duško Trifunović naučio tarabe. To se zove tarabe. Da ti po slogovima staviš gdje akord. Gdje paše. Gdje paše akord. Onda ja stavim akord, napišem akord, onda to pošaljem u Kopenhagen Irhanu Šehoviću, uh-huh. Onda on to odsvira i da ritam, napravi matricu, uh-huh. i on otpjeva moju varijantu. Da znam gdje upadam. I onda on meni to pošalje. Onda ja, pošto ja ne mogu brojati 1, 2, 3, 4 pa upadam, onda ja na kompjuteru stavim gdje on upada, stavim crtice ovako. Mm-hmm. I onda, pošto riječi znam, onda ja otpjevam i onda mu pošaljem to, svoj samo glas, onda on napravi aranžman, jer ako mi pravi aranžman prije toga, onda me zbuni, onda ne znam gdje sam. Tako sam ja snimio oko 24 pjesme. I uvijek su vaše pjesme u vašem Dva CD, samo moje pjesme. Ili ja, ako sam recimo u Ismetu, onda Rahičkim sokakom isto ja otpjevam ili Konju u planinu. O čemu se radi? Čim staviš tuđu u pjesmu, odmah ulaziš u problem autorskih prava. Da. A ovako sam sebi ne moram plaćati autorska prava. Tako imam oko 30 kompozicija svojih. Međutim, jedini koji me je oficijelno priznao je Arsen Dedić. Samo vas je Arsen Dedić oficijelno. Prvi CD sam poslao njemu, to je 12 pjesama bila, onda je on rekao sve je ovo odlično i napisao mi to
i onaj napisao svoju posvetu i on nacrta gitaru. Ajoj. I tako da imam jedino od Arsena Dedića. Onda su me i ostali počeli malo prihvatati. Ali ja slao sam recimo Bati Korneliju Kovač, pošto smo mi znamo još iz Sarajeva. Onda je rekao, nije ti to ovo loše, ali ja bi to drugačije. Ladi Leskovar sam isto zvao, slao, on je to isto, kaže, nije loše, kaže, ali niste tačno poredani ovi akordi. Jer ima onaj pravilo. Međutim, ja ni u slikarstvu pravila ne poštujem. Da, ima to, dobro, pa, mislim, to se pravilo su tu da ih da se ih i ne držiš, ali da znaš. Da griješimo. Ali imaš to kao pravilo progresija. Bez greške život nije život. Da. Bez greške život nije život. Šta je za vas, šta radite sada? Čime ćete se sada baviti? Pa sad crtam filmove, to jedino mogu zato što legnem u krevet, uzmem tablet, digitalnu olovku, imam neki program animation. Aha. I onda crtam direktno u tablet, onda poslije to prebacujem na kompjuter mailom. Aha, šaljete ne. Šaljem mailom sam sebi na kompjuter i onda, jer sa tableta ne znam prebacivati, jel? Onda to šaljem mailom i onda montiram u kompjuteru i nadsinhronizujem na mikrofon ja sve. Poslije se to, može to i to nije problem poslije dodati. Uglavnom, recimo, napravio sam oko 6-7 kratkih filmova. Između ostalog imam tamo u bosanskom društvu, centru, oni su stavili neki bosanski konj, to sam njima nacrtao. To su trke bosanski, po selima oko Tuzle, gore Brčkog su bio običaj, svake nedelje su bile trke konja. Mm-hmm. I onda se obično na tim trkama kladili, pekli ćevapi i tako zabavljali se ljudi. Onda sam ako dijete išao pa gledao te trke, a interesantno je, otac od Ismeta je tako umro, jer je išao na trke sa fijakerom i kiša je bila, on nije imao na fijaker onaj pokrov, smočio se i sa 35-6 godina dobio upalu pluća i umro. Tako. I onda te konjske trke imam i kao njemu posvetu neku. Da, dedi. Ja. A onda Irhan mi je onda rahičkim sokakom napravio na ovom saz. Na sazu. A ja volim saz slušat. A znaš li svirat? Ne znam, nisam nikad probao. Htio sam kupiti saz sinu u Tuzli i onda sam se nešto dogovarao, ali nisam nikad to riješio. Htio sam baš kupiti saz. Jer u Tuzli ima navodno jedan jako dobar majstor koji pravi sazove. A Ismet, to je interesantno, Ismet je svirao tambur. I ima fotografija jedna, ja sad kad sam pravio film nisam mogao naći tu fotografiju. Recimo ima jedna fotografija, on u orkestru svira tambur. U orkestru? A gdje? Tuzlanski orkestar. A ti sa orkestrima Tuzla imala te orkestre, tamburaše, pa to interesantno je recimo činjenica, Tuzla imala prije jazz orkestar od Sarajeva. Ozbiljno? Ja. U Krijeki kad je došao iz Češke on je napravio orkestar i oni su imali u Krijeki i onda su svirali ko američke, imali su one ispred one postavke, tako braća Krajtmajer su svirali, ne Srećo, nego Grado i Vinko. A Vinko je poslije bio dekan Akademije muzičke u Sarajevu. Oni su svirali, Lazo Vujić ovdje, koji ima galeriju, je isto svirao, mislim, saksofon ili klarinet, ne znam šta je svirao. U jazz, prvom jazz. U tu prvi jazz je bio, isto kad sam ja došao, u Krijeki su, u domu rudara u Krijeki su imali koncerte svoje, bilo jedno njih 20-30 band. I to je bilo u jugoslavenskim relacijama među prvima. Mm-hmm.
I svirali su, znam da je jedan na trubi svirao onaj Bumbarov let, to se smatralo kao najteže svirati na trubi. Eto, to je bilo. Stuhli je jedan bio, svirao onaj... Kako se to zove? Trombon, ili trombon? Trombon. Čini mi se da je trombon. Dugo sam u Sloveniji, pa gubim riječi ili gubim nekad riječi. A nekad i palatalizaciju gubim. Ja, i godine su došle u pitanje, pa onda sad odjedan put, recimo imena se ne mogu sjetiti momentalno. Onda se sjetim nakon 5-6 minuta. Ali sjećam se budalaština koje se inače ne bi sjećao. Samo imena su vam. Ne možeš imena i riječi neke, neki dan se ne mogu sjetiti, recimo trupica. Jer sad recimo u Hrvatskoj ne kažu trupica, nego lađarica ili ovako lađa. Aha. Neretljanska lađa. Međutim, to je uvijek bila trupa ili trupica. Jel? Tako da jednostavno promijene ili recimo šta ja znam, bile su gromače, jel? Uh-huh. Sad kaže suhozid. A da, Hrvati sad... Ja ne, mijenjaju recimo i sad ono što sam ja naučio u Dalmaciji, recimo, dobro i u Dalmaciji imaš recimo Dubrovčani gdje je A kažu O i Hvarani. Oni ne kažu Hvar, nego kažu Hvor. Aha. Storigrod. Ne kažu Starigrad, nego Storigrod. Gdje A kažu znala. O, ko recimo ovdje u Sloveniji, recimo Holob. Nije golub, nego holob. Da, na Korošku. A čovjek fino kaže gdje G, kaže H, a svi ga zovu golob, a on je holob. Nisam znala da Dalmatinci isto mijenjaju. Pa imate, ista riba se recimo u 2-3 grada sa 50 km drugačije zove. Da, to je normalno, pa imate i to recimo Sarajevo Tuzla. U Tuzli je kajmak sve, u Sarajevu je posebno kajmak. Kajmak se podrazumijeva samo slagani kajmak, soljeni kajmak. Da. A ovo zovu vrhnje. Ne, vrhnje je hrvatski. Mislim, pavlaka. Ne, kažu njemački šlag. Ne. Kajmak. Kajmak je u Tuzli, a Kako se to kaže? Što su još ti mliječni proizvodi? Dođem ja recimo u Sarajevu pa kažem imate li kajmaka? Kažem nema kajmaka, pa šta vam je ovo? To je vrhnje, kaže. Ima pavlaka, ima vrhnje. Ima šlag. Šlag zovu. Pa šlag sam vam rekla. Ja, šlag. Ja mislim da šlag zovu. A vi kažete u Tuzli čak i šlag, kajmak. U Tuzli je kajmak, slatki kajmak, slagani kajmak, soljeni kajmak, sve je kajmak. I na kafi je kajmak. A recimo neki kažu na kafi je skorup. Imaš skorup, imaš kajmak, imaš ima više tih izraza. I recimo Mladen Kalobarić, mi dođemo u kafanu recimo i onda on kaže mi hoćemo, daj mi salatu od paradajza, on kaže daj mi salatu od kavada. Kaže nemamo salati od kavada. A on neće da kaže da je paradajz i kavada isto. Pa kažem ja, kavada ti je iz kavadarca. Aha. To je turski naziv za paradajz, pretpostavlja. Jel? Znači, ali on je Hercegovac, Mostarac i sad ne bi on slučajno rekao paradajz, nego kavada. Taki smo mi. Mirko Dušek je došao iz Praga i osnovao jazz orkestar. Ali što je interesantno, kad je došao na željezničku stanicu, neka 2 mangupa su ga počeli zezati jer je bio dotjeran i mu je kravatu i sve ono sređeno. Iz Praga, znate kako Česi se fino znaju obući. I onda su ga oni počeli zavitlavati, onda je on fino skinuo kaput, objesio ga na ogradu
izlemo oba dvojicu i obukao kaput, uzeo kofer i otišao u Sarajevo i otišao u Tuzlu i napravio jazz orkestar. Eto. Prvi jazz orkestar. Prvi jazz orkestar u Bosni. To je bilo neki tamo 54. treća, otprilike tih godina. I prije toga još nalemao. I prije toga nalemao. Bio je dobar sportista. I izuzetno zaslužan za muzički odgoj u Tuzli. Onda je on muzičku školu, a onda sam ja upisao muzičku školu, primile me i počeo svirati klarinet i onda kažem starom kupi mi klarinet, čekaj da vidim prvo kako će to izgledat. I onda sam ja išao imao one termine za vježbu i nosiš onaj svoj pistalo koji se mijenja, jel, pošto svi stavljaju u usta, klarinet. I onda sam ja čekao i onda što je bio prije toga odsvirao svoj termin i odsvirao moj termin. Kad je završio moj termin, a ja kucao na vrata, nije htio da otvori, i onda mi pruži onaj klarinet, kaže evo ti sad, a moj termin prošao, ja uzeo klarinet, odvalio ga po glavi i istirali me iz škole. Klarinetom? Pa šta ću? Pasirao vam termin. I tako sam završio muzičku karijeru. Pa niste završili obrazovnu muzičku karijeru. Eto. To je Mirko Dušek, znači. On je car muzike u Tuzli.